Bafowethu kudideka abantu abaningi engaveli ke umashudula ke intokazi ke yaziwa kakhulu ke kuma nomination ke lapha ke athinta ke ama SATMA award ke njengoba ke sibona ke ukuthi ke bakhona abanye MC kodwa yena ke akabange ke asavela ke lapha ke abantu abaningi einkundleni zokuxhumana ke bafake i-complaint noma ke bakhombisa ke ukungenami ke ngesenzo ke sokuselectwa noma ke sokunominatewa ke kwabantu ke lapha ke mesiza ke kuona ke ama SATMA. Bafowethu ake ngiqala nginibingelela kwesiqiniseko esemida mawuqala ungena kule channel ke ngicela ubulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke kube lula ke uthole ezinye ke indaba ke engiza nazo. Webafowethu ke kudideka abantu abaningi angabonakali ke umashudula ke lapha ke kuma nomination ke angaphansi komkhakha ke i-best traditional social media influencer ke lapha ke okunominatwe khona ke abantu abaningi waze kwanominatwa ke noPenny Ntuli okukhombisayo ke ukuthi ke lapha ke bengangena ke nomashudula ke lapha ke abantu abaningi bathuke kakhulu ke einkundleni zokuxhumana ke baveza ukuthi ke ama-SATMA kungenzeka na ukuthi ke nalo nawo ke iqiniso njengoba sazi ke ukuthi indondo eningi esezaba khona ke zihlezi ke zinokusoleka okuthile ke lapha ke ngoba abantu ke basuke bayazi ke into ke abayilindele ke lapha ke mesikhuluma ke ngomashudula ke ngentokazi ke lapha ke eyaziwa kakhulu ke ngakho ke ukuthi ke iphathe uhlelo ke iphinde ke i-trend ke lapha ke ngakho ke ukuthi ke ike yadibana ke nensizwa ke lapha ke uMavundla ke lapha ke udaba labo ke lwa trend ke le ntokazi ke ibe sebalazweni kakhulu ke emva kwaleso sikhathi ke njengoba ke iphinda ke ibambe ke nanohlelo ke endaweni eziningi emokusuke kuyimicimbi ke la kusuke imenywe khona ke abantu abaningi ke bebefisa ke ukuthi ngabe ke ikhona ke kulomqhudelano kuze ke bazoyivotela ingakho ke bakhombisile ke ungenami ke ngokungabonakali kwakhe ke kuma nomination ke akufuze ngabe ke uvelile ke kuwona thina ke sithatha sikubeke sikunike khona ke njengoba ke kunjalo ke khona la kwisiqiniseko esemida kungaphawula ke ngalolu daba ke siphinde ke sidibana nje kwezinye bafowethu usuku lube luhle.